uyabona ke le bafana bama yona content le akuyona ke nje content le mangishaya content ngizobe ngikhuluma ngebhola wena ungayithatha ise content le but ukuthi sengine platform la khona ngikwazi ukushare ama video nama views wami uyazi nesini ukubhala but I've got to say this angidlule le yabona abafana bakithi lenkonzo ayingisho igama layo angeke igama layo but bengimele kuhlanganwe kuhlalwe phansi uthathe isinqumo esine outcome eyimbi okuwukuthi bayalivala wonke ama branch ukuthi banawo nationwide abawavale indaba yabo ayikho isithunzi sabo sifile siphelile mina nje mangihamba ngihlangana nomuntu ogqoke kanje ngisho umama ungakanani ngiyokuthi nje hawu nakho-ke bayokwenza njalo uyabona ayivalwe badistributana omunye abhekele ayivalwe mawukuthi usonda khona and awubazi laba kwenye indawo yeka nibolile nibo amanyundululu amanyala anyanyisayo uyabona lo wesifazana uthola ukuthi ushiya indoda ekhaya ushiya umnyeni mebuye esontweni njalo befika bene attitude abehlaza yabo mina wakwathi owami ngimbamba ngelinye ilanga abantu abawona abantu besifazane umsabe umuntu obhinqileyo